may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ngay lakay? Adda kadimot lang ang tinasingir mo abayad tinateng tayo. Adda, Manungay. di mon saludsuden no mano. Siya kung timang idulin. Ay nawaw. Ang mga nukum-kumpurmin tumanan ti pangigas-gastosam. Awan ka di ti panagtangak mo kanyak, bakit? Ammo kun ti ugalim lakay. Sa bali itan, bakit? Ibagam lang no mano, ti kasapulam, taitod ko. Kita ama. Ang mga nudi mo manin mapupuutan kat maibus tumanan. Wan ko naklangarunan. Dagulit kamot. Nasalaw ko ni Pari Ruel di tadalan na itay Mariwena. Panagkunak nakasingir mananday jay. Ay nawaw. Kasanumat anam mo Mari Clara. Wala, tamayat ti isem na. Sapay agbukbukol ti bulsa na maray. Ah? Una niya. Di na mo ngamin kayat nga iba ti Mari. Masapul kanumat nga ibulbul sana. Nuapay ngamin asan asikat ti mangidulin mare. Inton kon maibus mananday jay. Di namot nga rud kayat Mare. Isok ka nun ti makaammo. Ay narigat ti kasta mare. Kasanaw no maibus ti bayad tinatengyaw. Di agbak to zero kayo manan. Ada ka ba, pare Ruel? Agsat taman mo, pare Henry. Kasing-singan mo sa manay, pare. Ha? Gusto ka, pare. Kita makat ni. Agbukbukol ti bulsak. Sigurado asag sa garibot ti bulsang, pare. Anyak pa nga, pare. Ay, kahit agpalitsyon ka nga runa na, pare. Turay litsyon manuklang no isaw. Dahil talaga yan. Awan parikot no may papaniti dahi tabanag. Sige, sikanti mapan gumatang. Keep the change, pare. Ay, nabaw. Agyaman pare Ruel. Naipusan ti harang kay na naman ta, pare Ruel. Sana pare ko tayo ta, pare. Mapantago nga ta nga. Nangarigap samat tan ti tersena. Masapa pa may. Ituloy tatyag siya ti jay. Mabitla nga ron, supot ko tinabate apulutan ta, pare. Sanan? Ha? Agpaluto tanto iti tersena. Wala ka ron ti plus life, tapno na pagsilaw ta, pare. Sana nakasapulan. Makadaron tayo jay nga ureawan silaw ta. Sikakit di may. Ala, saan ko nga ron na lain, tapno sa ngay supaya may ikaman. Agringan, pare Ruel. Oy, pare. Agringan, tanay. Agsapamat nga naman. Ay nawaw. Anot orasan? Saka mo. Nabati ti cellphone ko iti balay. Agawitan, pare. Nakaturog naman nga yan. Iti igit ti talo na yun. Ay, saan pa'y pare? Kasla dakayat ko apapanan. Sa dino, pare? Anya nga tanong agpailita. Paisili. Mapantag pasyar Namayag mo tin asaan ta nagpasyar. Awan ka di tarami damit ti garden mo, pare. Awan pa, saan kami pa iba't nakamula, pare. Intun sumaruno alawas tulatan. Ay nawaw. Sa dino tinagapwan kat bigbigatan Mariwena. Iti ayanda pare Henry Mare. Saan pa'y ngamin anagawid da di Arwel.
Ay, talaga asaan ang matatao ijay balay no adda kwarta nga igem na. Sa dino kay tinagturugan na, Mare? Day tangarod ti jak amo mare. Awan met ti tao iti ayan da pare Henry. Amangan kit dino ginastos dameten ti bayad tinateng mi. No apay ngamin nga intugot na amin, ah? Siyempre, kayat na amakit kita dagiti tattao anapuskol ti kwarta nga imbulsa na. Day tamot ti paglaingan na, tagpalastog. Ay, awan, Mare. Talaga nga agbak to zero kayo manon, no kasta. Day tangarod ti makauma mare. Kanayon na nga ibaga asaanen a maulit. Ngamay na, aging gaita, isulat tamot ti mapaspasamak. Ay, sus, sapay nagrigat ti aggarden, Mare. Kontenton sa timan iti adda ka sa saad mi ita. Aggarden, agsingir, no maibos, aggarden manen. Ay, sus, agbambanog kay laang no kasta, Mare. Awam nga rod maurnong yo. Awan at talaga taggagatil ti dakulat ni Ruel amang igastos iti bayad tinateng mi, mare. Ay na, nagmayatan ti biyag mo, Ruel. Sa dino, tinapnapanam iti manu nga aldaw, Dayta ti bagbagakan ka. No adda ti kwartam, ay na, kumkumpurme ti papapanam. Di ka matan matatao dito'y balay. Kasangsangpet ko lang. Di mo pagbasuraam tilapayag ko Di mo ibaga nga inibos mo ti bayad tinateng tayo. Adda pa'y nabati, bakit? Adda pa'y 1,000. 1,000 laang? Sa dino nga rod tinangipanam iti daduma, kinan mo? Di ka pa'y agyaman, tadda nabati. Adaangam day talaan. Di bali agmula tayo tumanin bakit? No adda mula tayo, di adda manin may lakaw. Hay, kastalakit din akanayon. Agbak to zero tayo manan. Ay, makauma ti kasta akanayon. Agsingir inton may boss. Back to zero manan. Awan lang pagbaliwan mo ti kastoy akasasaan. At naman ti saludsudak, pare Henry. Ano na ito, pare Wina? Sika ti kadwa nila kay ko anang igastos iti kwartana. Husto ak ka de. Wan mare, siya ka ron. Naimbag ka pa'y. Nakaraman ka. Ay nawaw, sana sakti pang ibagami ti kasta. Ni pare Noel, tinagboluntaryo nga gastos. No apay mat asursurutam amin nga ibaganakan ka. Saan may, mare? Kinapuno na, nilakay mo, tinagpilit. Nag-shot kami dito balay. Hindi kuan, napan kami ti tersena. Sa kami man nagpailay. Ay, nawaw. Apa yati ka pa nagpalaswi na bakit? Apay, awan mo tamok apapanak ita. Imbagak mutken ka ngagmula tayo ita. Saanan, masadutak amapan. Ay nabaw, iti anya aga po. Mapan ka tasi kamot tinalaing amangi gastos iti bayad tinateng tayo. No adda kwartam, apaw! Di ka matatao dito'y balay. Ngam no naibusan, datao manin ti kakaasing agtrabaho. Gimatangak matiti masapsapol tayo dito palaya. Dakdakkel pa'y ti sinayang mo akwarta, ngam ti ginatang mo para dito'y balay. Manaw tinyawat mo kanyak, sa ngaribulaan. Imbes nga adda ti urnong tayo, awanan taginastos mo mat. Ita, anusam ti agtrabaho asikalaang. Nakamisuot mo't ni pare Ruel alimabas iti paraangan mi itay, Mariwena. Nagapa kayo ka de? Pinagsasawak piman itay, mare. Apay mo't, Mare? Tamapan kami kanumanin agmula. Anya? Isupay ti makaunta, idijak kayat ti sumurot kan kuana. Anya nga rod ti planom itangay, Mare? Kanya-kanya kami latan iti kwarta, mare. Agsapulaklaan iti pagtrabahwa. Isumot laang, awan ti ganas ang mabambanog nga agtrabaho ijay garden, tawan met nga rod ti pakakitaan na. Dahito lang, tinabatingin na po, bakit? Numabisin ka, agluto kamot.
Nabanugak anak ipurdiya. Anya, Ano sama? Tasaan laang mat-asika ti mabambanog. ang mumutasak lang tagtrab-trabaho di garden. Apa di ka nagluto? Ay katano sama? Kas nakunak itayon. Nakipurdiya akmo. Eh, nagregat tagsibog no awan ka bakit? Makabanog. Ano sam kunak lang arudan? Di mo nga minamo ti mangidulin iti kwarta nagrigrigatan tayo. Enjoy now, reklamo later. Ay nawaw, apay asika lang ti agtrab-trabaho, Ruel. Narod na nang. Ti asawam ngay. Di na kaya ti tumulong. Apay ka naw. Tsaka mo na nang. Nagadong may bagbaga na. Ay saan na mabalinti kasta? Rumbangag tinulong kayo at agasawa kayo nga raud. Anya nga rin ti marami daak no di namat kayat. Bayam, kasaritak tumanday sa awena. No saan kayo nga agmula, anya nga iti ipakan niyo kadagiti ubeng. Agtugaw kayo pa'y nanang. Agyaman na kwena. Anya ti masapul yun, nanang. Imayak ta kayat ka makasarita. No apay mapiman adi mo tulungan nila kay mong agtrabaho. Deserve na dayta, nanang. Ay saan anasaya ati kasta? Kaasi dagiti ubeng no kasta ti kapanunutam. Siguro kurang manen ti istorya ti asawa kada kayo. Amuyo ka day. Nagsingir idi na palabas abulan. Ngem imbes nga ipadulin na kanyak. Saan? Taginastos da iti konsintidor akumpare na. Anya? Panagkunayo, nanang. Asino mati maayatan at tumulong nga agtrabaho no kastala ang ti asawa? Saan ang matatao dito'y balay no adda kwarta na? Saan nala malagip ti agawid no naibusan? Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat si Caruel. Anya man ang timbasol ko bakit? Imay ni nanang dito'y balay itay. Anya manan ti inistoryam kan kwa na, ah? Siyak manan ti dakas? Una ta sa anak mo ta natultulungan. Ang mamarigrigatan da tao. Alisto kang agpatulong kanyak no adda ti trabaho. Ngam no may papan iti kwarta, ay na, awan mati ko nam asaludsuden nak. No anya ti aramiden ta iti bayad tinateng tayo. No di mo kayat di saan lang. Basta paggudwan ta tigastos dito balay. Sana mabali na sa klahan? Una, day talagayam. Inaldaw samot nga agungungot ka, Mariwena. Ay, agburak nga rod ti darak, mare. Tunggal mapanunot ko ti inararamid day ta arwen. Agsarita kayo manen, Mare. Maurnos yu pa'y mat siguro dayta. Kasano, kat di na aklunan ti kamalina. Iso pa'y laang ti na pride mo. Siyak pa'y laang ti karkaritan na. Ha? Ti ko na siguro kat jak kabailan ti makipurdiya. Kaslanapan pa'y ni Nana Yoli iti ayan yu idikalman, Mare. Una, ta incomplete manen ti istorya day ta arwel. Siyak manen ti pinagbalin na adakos. Nakasaritak ni bakit mo idikalman. Kat amam na niya ti kunana kanya cruel. Anya na nang. Di ka kano matatao ijabalayaw no adda kwartam. Saka la kano agawed no naibusan. Tidakas na, kwarta ang nagrigrigatan yu piman tigas gastusan. Imbes nga ipadulin mo kang bakamaw. Nanang. Sikati ka mali anak ko. No siyak ni Wena, talaga sumadutak matlaang ano kasta. Agmula kayaw, inton agsingir kayo. Saysayagam ti kwarta kadagiti awan kaes-es ka na abanag. No maibaws, back to zero kayo manan. Saan mo taka na yun, nanang? Amom anak ko, saan anasaya at tikas tang aramidam? No adda ti bayad tinatengyaw, iplano yu analaing Ibang kuyo no isaw, wano saan, usaran nyo apag negosyo, tapno adamot pakakit-kitaan ti pagbambanugan yo.
Ala, uwanan nanan. Sikati agpakumbaba, tas ikamat gayam tinagbidot. Agkagatal tidakulap mo amang igastos iti kwarta nagrigregatan yaw. Ay, nawaw! Di mo gastusan ti kwarta kadagiti banag nga awan met kaasaskan na. Agplano kayo kiti anaimbag kini bakat mo. Iti kasta, kat saan ang masayang ti kwarta ang nagrigatan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.